Ev tembûr hevalek gelek baş e. Vê tembûrê re em digirîn, kelecan dibin, distirên, dikenin, govendê digirin, dîlanê digirin, ruhê me şên dibe. Pênce salê me li gel vê tembûrê me lê da û li dunyayê em geriyan. Hevalên me yê delal û hêja bi rastî baş fikirîn, gotin memosta pênce sal ne hindike. Pêcarê ka vê pênce sala em bînir ziman. Em ê li çel welata konserna birêxin, amade bikin. Li gelek welatan 23 mehê li Duisburgê, 24 mehê li Utrechtê û wisa konserê me dewam dikin. Ez hêvîdarim dîsa em li gel hev bin. Dîsa em bi hev re bikenin, bi hev re xemgîn bibin, bi hev re bigirîn, bi hev re dilşad bibin. Seva stranê pênce sala me çêkirî bînir ser hev. Usarna huamu verite veri Usarna huamu lili verite veri Gutti kutsatera itara zona Gutti kutsatera itara zona توراتە دەست پێ دەکە و پەرتوکژی بڵاو دەبە پەرتوکەکە تایبەتە هەیە ئەس ئیرۆ دەخوازم ئەم بەحسی ئەف ساڵن دووری درێژ یا هونەراتە کاریگەریە هونەراتە و تورا کوتو دکی چاوا دەبە و لەسەر پەرتوکێشی ئەس دخوازم بسەکنم Cano min gelek tur kirin li dünyayê. Carê bu turê taybetî li Fransa, Fransıza amade dikirin. Car hebû li Benelux, Hollandiya, Belçikiya amade dikirin. Li İspanya çêdibûn, li İtalya çêdibûn, Almanya çêdibûn, Skandinavya. Mesela car hêj hevalar dibêjim ez çûme Kirona li Swêd, bakurê Swêdê. Ciyê ku roj naçe avalê. Çûme Tromsø, Trondheim, çûme Budö. Ya dibû êvar car hebû ew weke mijekê weke ewrekî çê dibû li ezmana û weke bi hev bilîzin rengîn dibû, ciwan dibû sane. Li 24 meha Hezîranê em li Trondheimê li Swêd li Norwecê benda avanebûna rojê man. Roj hat, wisa neçû ava, dîsa çû. Sana erê. Yani dünyayê cî kez ne geriyam ne mamê. Çûm Afrika gelek welatan pênce salî turê min hemû dünyayê çêbûn. Hem festîwalê navnetewî hem de jî şevê Kurdî münasebeta weke Newroz û şevê Partiya Komela Kurda çê dikirin, xelkê dî çê dikirin, çepa, komünîsta, sosyalîsta, oldara. Yani em diçûme xizmeta xelkê xwe dikir bi hunerê xwe wê xwe bîrûbaweriyê me çî tişkî diye. Belem me diçû kî me kêfxweş dibûn li gel wan me xebat û xizmet dikirin. Mesele بەحسی ڕۆژ بلندبوونێ و ڕۆژ ئاوابوونێ کرد و Belê. ڕۆژ ئاوا نەدبوو gelek kes dibêjin hunera şivan perwer jî rojek bû bilind bû û êdî awa nabe çunkî dimîne Têbila sağ bin. bele kengê roja te bilind bû roja huneriya te eger em vegerin paş Ez ê zarok bûm, 4 salî bûm. Bavê min bilûrek pir xweş lê dida. Rehma Xwedê li miriyê te bi li wî jî be stran pir xweş digot. Bavê min der û berê xwe cîranê xwe gelekî hez dikir. Tim aştî dixwest. Hinka şer dikir diket nava wan li hev danî. Ji barzaniyê nemir pir hez dikir. Hele Mistefa gelekî hez dikir he. Stran ser wî çûm Şamê li Bakî li Enzerxê li odakî em ê namê binivîsînê ji barzaniyê nemir re bişînin bila ji Kurda re bêjin Kurdistanê ji dest düşmin derxînin wisa stranê wî bûm wana zanî. Ez ê 4 salî bûm kulav dadanîn wisa li ber pezê digot ji bavê xwe stranê bêje. Strana min pêşin tê bîra min digot Aştil baştil Ebdela, Ebdela çû mala Mela. Ebdela xwest keçka Mela, Mela anî serê Ebdela Bela û di Kenya min hemêj dikete carek dibêje. Şazî zaroktî de nav huner de ez mezin bûm. Wargehê me, herêma me, herêmek gelek
نافچەیەکە و هەر ڕەنگی هوەری تێدا هەیە ji مەقاماتا بگرن تایبەتی حیجازê li bame tê gotin derek dinayê gotin. Ezi biçim dur 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 dur. Yek biçya mesele keçek bu hasta du gotin dengê xweş nexweş ya strana dibêje nabêje. Yani wisa ji huner gelek hez dikirin. Em nav wê civatê de em rabûn, mezin bûn, civata dengbêja, civata stranbêja û em bêjin grûpê muzîkî de hatin bame. Bavê gelek hez dikir wan danî mal nan û dan ji wan re çê dikir. Heta nîvê şevê stran digotin, millet kêfxweş dibû. Kesê hez dikirin dihatin bav. Ez jî küçük bûm, wisa diketim nav lingê bavê xwe binçengê wî û min gudarî dikir. Dayîkam digo were xew bi kurê min. Bavê min digo şê bike şê bike. Hez dikir, bila gudarî bike. Welatê me Kurdistanê Kurdistanê her dera Gulbistanê ev welatê me Kurdanê eman eman seccara eman seccara eman xelkêm kuştin avetin keman ji şêr û ji mêran eman kuştin swar bûn Kurd li şopê man heyfa Kurdan. Em hunerê min rengê rewanê min e, ruhiyeta min e, dîtinê minî dunyayê ne. Berî wî şeke haya we hebe nava hunerê min de bêtir dîrok heye, têkiliye civatê hene, tere bêjim rengîniya civatê heye, tere bêjim şê şoreşê hene, têkoşîna gelê Kurd heye. Em ê navekî li tekin çi aşık çoban. Li wira aşıktî Aşık Veysel, Aşık Mahsuni, Aşık Nizamkî hebûn ya. Nav Tirka û ewade Kurdê, bêtir Kurdê, erê Kurdên tîbê Elawî û ew aşık digotin zanî. Aşık Kibarî û aşık Sümyanî û aşık Tümyanî û tu aşık hebûn. Ya navê min kiriye aşık çoban. Nav bû şivan, aşık jê çû, Aşık jê çû. lê paşî perwer hat. Çoban bû şivan. Erê perwer perwer me çawa bû? eşîra me yê. Dibêjin yani çi eşîra malbat wekî malbata perweran dibêjin. Bele. Wisa wan navam bûn malbata min e. Wisa min kir ser. Yekem stran ku te got mamosta, çi stranek bû? Straneka evîniye bû, behsî ev ku em te nas kirin ya gelerî bû. Klasikê gelmedi gotin. Welat kan ya zêraye welatê min li cîhanê dengdaye welatê min welat kan ya zêraye welatê min li cîhanê dengdaye welatê min bavê İdris hêjaye welatê min bo xebata Kurdaye welatê min welatê min. û Kurdekî bahsa Kurd û Kurdistanî jî bikir Kurdayetî jî bikira derhal cêwan ya zindan bû ya derbederî bû ya têkçûn bû ev bû yani wek min ma hince salê min derbeder basibû çi bû bi Kurdî xwend Kurdistan got rast te welateke te zimanek te kultûrek te milletek te dîrokek hebe. Ez nexweşiyim gevraya hamine. Xwendevanekî dixwendin zarokê axa, bega, şêxa ewa ew jî çûnkî ev xwe dikir li Enqera, Stenbola filan derwekû wê gavê zankop tenya li van bajarê mezin hebû lê biçûktir nebûn zanî. Piştre berew zariyê gundiya gel ê wekî min derketin xwendin êvana zûtir gihîştin.
بدلته وزناقرن حتى ذكانن أزهرن وكي تجي بحسيت تقلق رزا كونسيرت كرنا تور كرنا للدنيا لقلق جهة الدنيا هاتنا كرن ده هناك ويرن تايبت شابونا يك جوان كبراسي قلق بنابو دنگا هفديتنا ودقل دايانا بو برنسس دايانا شازادة دايانا او تشوات شابو يعني شانازياك برمزن بو القال ديانا خانم جي مسعوبتك خوش كر وتهاد بامو سا كالجري بو was per Asia. I'm very sorry, Shivan. I'm sorry for Kurdish people. It's happened too much. That is really too much. We have to help. We have to سما بأمي بكن. محمد ذكر مقول تدلالي تقالك دلالي تخدمتها قالك ملتا ذك لينك خدمتها كرداجي كاميرن كردستاني وتمام صوص دا قوم هر جون ميجر وقابي سرقي فرق وزيري وربو وجي وصا يعني كاسي هلا خذها بر نيزيكي دا همو هنرمندان توم جونز بو شتربي امسي همر بو جيبسي كينجز بو لو رود ستيوارت بو جاوبي نري كون زان ناف نافي كنت بيجي مايكل جاكسون خوش بو اوج تبي دبو بافاريتي تبي دبو اوج دا خوش كتبو يعني هركس تبلي بو وقابي ويتني يوستن رحمتي وقابي وجهبو تبلي بو هركس بريتني هيوستن كدد فوتوغرافه كده تو بريتني وديانا درت كده فيدمي بوكو بحسي كرداك سترانجي هيلا اود هات شيكرن كريستي بورك نربندي ايرلاندي جامير و ابا خاطا صور كت دوري بري برف كريج هناك دان كردستاني هناك جو خرب برن يعني وسا تشيبو يعني كونسير وسا تشيبو ازنا خوشي إيروم قوة سرمينا Mamoste konserta Yılmaz Güney hati birata اب كونسير eri رجانو زارو سو حشتي بيج نافي مجي لوراي بينه ودمرا يلماز حشتي وشارا در دلوفان بو یا هشتی پنجا گله کنسر بوی چه بونه و یک جوان سپورت حال کلی چه بویه ام جی ناف ده بونیانی گله شین چه ده بو گله خوش چه ده بو راستی و مالا و جواب سپاسیا و دکم راستی تو جی آکان جی دیواری ده هون خدمتک مزن دکن ایشان نل گل میکک شار جی ناف مدیه و گروپک پر باش هم به ماسن مدیا هم به سوسیال مدیا هم راگی هاندنا هر وارد دسته و خوش يعني ام دبي لايقي بيرا وشي ببن خدمتا 5 سالي الدنيا ما قالك تشديد لما دبي هين بردوام بكن هين قالك كاروبار بكن قال لي مجبي كيف خوش امجي هنري خوش كيش بكن كابشتي 5 سالي تشد بام دمرين دمينين او جمزه مدقويمو وانكي وي مو يمو يمامن لبات ما نمرنكي وي تو دورانا دلمن تمر كر محمود جبيرنكي وي يمو يمامن demir kırbaksi bir neki vi tev devrana dilemin بسر بيرانينا محمود جيانا ما قال لك ولا ترشو قريان الواستران دقوت محمود قال لك دم خوش فعين وقتي دي يعني كفرج هنرمندا درداني راسي بقوتا سوبر هنرمندا بجا ما قالك بحسي بريكر بحسي زيادة 5 سالا لهنراتا جياناتا
نهم بحثي نهاد كان بحثي ريزا كونسير كو ورن تشيكرن برتوكا تاوي بلاف بسبي و جانا تيان نهاجي ما مستا تشاو درباز دبن تو زادتر لأوروبا دميني لكردستاني تشدكي 5 سالی یا هنری منه هما نبو 5 سال از اروپا مه yani hafte 6 sala 26 دبه 5 سال از اروپا مه جیانا من بهتر دقاتی کردستانی دقاتو نیو کردستانی در و در باسوی اروپا در باسوی تنیا نه اروپا امریکا استرالیا افریقا آسیا yani şube gelek velata بريغا فستيوالا كونسيرا قالك ملتين كو مراق ذكرن اشتراني محتا ورقراند زماني خوشي اواجي هلبت نتنج متي اواجي دولمنديا هنرا كردي دولمنديا چاندا ملتي كرد گوجي ديروك دورو دريجتي تشتكي باش اوجي هبو كو تفرده او قرا من لقال فستيوال نافنتوي ولقال كونسرتو شفبيركو سمينارو واشترى ببجم تيكلين سياسي ودهر وارده رولك باش ليست يعني متنيا نا كونسير دانا شو ناب خلكي مسألة سياسية جم داخل روشا كردستاني وملت كرد هون وسط الناس كلكم كم رادزن وسط الناس كلكم قالك بحركتن من دخواز بزانم روجا تا چاوا درباز دبن تو روجانا يجي ورزش دكي تشدكي روجا من سبير رادم هنيكي ورزش دكم از حز دكم سبوري بكم يعني قد درفت نبينم ده هندر دكم هذا بسكليت ودستا وبرده وده دخوازم تندرست ببینیم دویجه هشی باش راکر ده تندرستیا بدنی دی زانه او یک دو از هر روز هنگی تنبوری لینه دو هنگی نستریم راحت ناکم کنه دنگی مجی ورزش بکه مجی من جی ورزش بکه زانه بو مخواندن زور گرینگه سه دیروکی به فلسفی به جواتی به یواری ده بو زور زور گرینگ از بخوینم زانه لسر ريزا كونسرت انت باخفن دروج بونا تدا يكم كونسرت وورا وقفه شوان پرور تشدكا شوان پرور كلتشرال فاونديشن اگر تو بكار به هناك لسر وكيد بيجن ايديا كونسرتان كو بريار لسر دا وتشببا وتشب تشاور كرن خود جیانا مده و اوروپی سالونا متده کنسر ندای نمایی برادر اجماع حزدكن يقالك دلخوازي هنري من ينز كسايتي مباشر ناس حزدكن هاتن سرهف قوتنم دبين 5 سالياته برنگكي چالاكيا هنري وجواتي پیروز بكن نگو چاوا کو من ريزا كونسير شي بكن و من peşin Almanya desteği bakın, Uber Frederik'in dünyayı. Bu kadar. Test.
هون لألمانيا دەست پێ دەکەن سبێ بله. ئەلمانیایانە لە باژارە دویسبۆرگەیە بله پاشی هون دەچن هۆڵەندا پشترە هۆڵاندا پشترە ئەمێ مەهایەکە دە هەرن تۆکیۆ ژاپۆنیا تۆکیۆ بەێ هەرێ پشتوێ مێ وەرم پاریسێ پشتوێ مێ هەرن باسەلێ سویسر بەێ پشتوێ مێ هەرن سوێد لە ئوپسالا لە مالمێ كفرات تدبخم خمولي كفرات تدبخم خمولي نايبي راتي راسانخو اي فراج فراج پشتوێ ئەمێ وەرم فرانکفورتێ وسە بەردەوامن ئەب لەسەر ڕووپەلاتەیە و سوشال لۆندۆنێ. مدیایدا هەیە و کەس چاوەکارن بێن بۆ بەێ کۆنسرت بەێ لێ تشتی گروپێک باش و دەلاژی مە ئامادە کریانی تشتی باڵکێش مەسەلا پرتوکاتەیە کە وێ بەلاو ببە ئەوژی سبێ بەلاو دەبە پرتوک چ تێدەیە چه تایبەتمەندێکا پرتوکی هەیە حتا vêgavê gelek helbest serm hatine risandin stran serm gelek hatine gotin destê wan xweş ji me hez kirine em stran gotin em helbest risandine û gelek pirtûk jî serm hatine risandin heft heşt pirtûk hatine risandin bi çend zimana lê pirtûk hinekî cuda ye veya destê wî xweş biraderê min Hakan Akay him aranjörekî baş him kompozitörekî baş müzisyenekî gelekî hêjayê xelkê me yê Vartoyê zanim û sanekî welat perwer ji ziman û edeb û welatê hez dike heta birayekî wî 32 sal zindana de yani ji ber mesela Kurdî Hakan servê meselê gelekî sekinî û biraderekî me yê xelkê Süleymaniyeyê Amancı Yahya gelek xwestan destê wî xweş analîzek baş li ser dengê min kir ne tenya nota stranê nührandin û vîbrasyon yani hezên dengê min ew hemû sed dabeş kir analîz kir pirtûk gelek interesant rastî gelek interesant gelek delal amade kirî bo ew xwasala dirêj ئەو پرتوک tenê di konsertê de tê belav kirin an jî mirov dikare li Amazonê derketî wê bigihê yani digihê konsertan em divê em pêşkeşî xelkê xwe bikin kêfwanê were bawerî pirtûkê wisa nêzî 400 rûpeliyê bi rastî sekî gelek delal çêkirî ez wan jî pîroz dikim ji vir yani rengek ew pirtûk bikeve êdî müze û pirtûkxane û perwerda Kurdî ew pirtûk pêwîst têkevin nav perwerda Kurdî rastî eger tiştê pir interesant tê de hene yani balkêş ev projeya rêze konsertê bû me behs kir projeya pirtûkê me behs kir lê tiştekî ku em ku bi stranê te mezin bûne gelek care di stranê te de mirov çîroka dibîse çîrokên yê gelêrî yê kevin yê Kurdistanê tu ti cara nefikirî ku aliyekê dinyê hunerî jî wekî dibêjin biceribînî wekî mînak sînema wekî mînak tişteke din ez bawerim pêşa rojênek derfetêm çêbe ez ê fîlm naçê bikim fîlm taybetî dîwarî de serwextim klîpê muzîkî fîlm roman nivîsî destan nivîsî çend destan jî nivisandine heta na
هین نکتی جیانه و کت هین لید گرم لیگرین از سر دکم تشتی لیگرین سر دبن نکاره روزکو دو مانگو دو سالایه گرک باش لسر ببه دا کو بمینه لی تشتی اجی دفکرم از بجیم دیرو کره بمینه